uyu mwaka urangiye wa 2024 ni umwaka uranzwe n'udushya twinshi mu ikoranabuhanga. Ibihugu byohereje ibyogajuru mu kirere, ibindi birema ibisasu bya kirimbuzi, amato y'intambara akora mu nyanja ndetse no mu biyaga, imodoka ziguruka ndetse n'ibindi. Muri ibyo ntago birengagije gukora telefone z'ibikoko zitikize zibaho, zihenze mu kuzireba ndetse no mu mafaranga, zigura akayabo k'amafaranga menshi rwose buri muturage w'umunyarwanda atabasha kwiyumvisha. Zimwe muri izo telefone tugiye kuzivugaho. Muhawe ikaze. Tugiye kuvuga kuri telefone 10 za mbere zahenze kuruta izindi muri uyu mwaka wa 2024. Telefone zakozwe mu mishongi ya za diyama na za zahabu, telefone zigura akayabo k'amafaranga. Icyantangaje kuri izo telefone, zimwe ni n'amatushe. Ibyo koko tugiye kuvuga kuri telefone zihenze cyane kurusha izindi, zahenze cyane kurusha izindi muri uyu mwaka washize wa 2024. Ariko nituzivugaho ntutekereze ko nibura ibyo zakoze bihambaye cyane kuruta ibyo telefone yawe yakora. Oya, wenda hari gakeya gashobora kuba karenzeho cyangwa se zishobora kuba zirusha telefone yawe, ariko ntago ari byinshi. Ahubwo zihenda cyane kubera ibyo zikozemo. Inyinshi zikozwe muri za zahabu ndetse n'andi mabuye y'agaciro aba mu butaka. Niyo mpamvu baziha igiciro kinini bitewe n'ibizizengurutse. Reka dukoresha uburyo bwa countdown guhera hejuru tumanuka. Ubwo turahera kuri telefoni yahenze ya 10 kugera kuri telefoni yahenze kuruta izindi zose, ari nayo ya mbere. Ku mwanya wa 10 turahasanga telefoni y'akataraboneka, telefone y'igikoko. Ni telefoni ya gatushe yitwa Vertu Signature Cobra. Iyi telefoni ifite umuzenguruko uriho inzoka ya Cobra, inzoka iteye ubwoba. Iyo nzoka itamijwe imishongi ya za zahabu na za diyama. Iyo telefoni ya gatushe ijyamo simukadi imwe yonyine, ifite RAM gigabyte 4, ikagira storage cyangwa se ububiko bw'imbere bwa gigabyte 64. Iyi kandi igendana na carte memoire cyangwa se memory card ya terabyte 2. Urumva ko ari nini cyane, ubwo ni gigabyte 2000. Iyi telefone ifite amashusho meza kubera ko ushobora kurebamo video, ifite pixel zirenga 1080. Iyi telefone mu by'ukuri irahenze, ni 350,000 zirenga z'amanyarwanda, ariko abantu benshi barayigura bitewe n'ubwiza bwayo nuko igaragara. Iyi telefone yakozwe n'uruganda bita Vertu ruri mu Bwongereza. Uru ni uruganda rwatangiye kera mu 1998 rutangijwe na Nokia. Ku mwanya wa 9 turasanga telefone idasanzwe mu guhenda, ni telefone nayo ya gatushe. Iyi telefone yakozwe n'uruganda rwa Goldwich mu Busuwisi, yitwa Goldwich Revolution. Iyi telefone ntago igihenze ariyo, ahubwo hahenze zahabu na diyama bizengurutse. Iyi telefone igizwe n'amagarama 5.8 bya diyama, ikagirwa kandi n'amagarama 3.6 bya zahabu. Iyi telefone igura amadolari agera kuri 490,000. Urebye ni hafi 600,000 z'amanyarwanda, ariko abantu barayirwanira bakayigura. Ishusho yayo ndetse n'ibyikozemo, ibyo byonyine nibyo bituma bayirwanira. Ku mwanya wa 8 turasanga telefone nayo y'akataraboneka. Iyi telefone nayo ni gatushe, yitwa Creso Luxo Las Vegas Jackpot. Iyi telefone wayimpa nje n'umuryango wanjye yahita iduhindura ubuzima, kandi nawe wasanga ari uko. Ni telefone ya gatushe nk'uko nabivuze. Iyi telefone itamijweho na zahabu zigeze ku 120 grama 120 za zahabu. Ifite kandi 9.1 bya diyama bizengurutse. Iyi telefone irahenze mu by'ukuri kuko igura miliyoni y'amadolari. Ku muntu w'umukene utaratunga n'igihumbi cy'idolari, kuvuga miliyoni y'amadolari, ubuzima bwe bwahita buhinduka, yewe ushobora no kuyabona ugasara. Ibirombe by'amabuye y'agaciro bizengurutse iyi telefone nibyo bituma ihenda. Iyi telefone ikorerwa muri Las Vegas. Ku mwanya wa 7 aha n'ubundi turasanga telefone ya gatushe. Ni telefone ikorwa n'uruganda rwa Goldwich. Telefone yo yitwa Goldwich Lomillion. Goldwich Lomillion. Iyi telefone ifite kamera y'inyuma ya megapixel 2, ishobora gufata uburemere bw'amashusho bwa megapixel 1600 ku 1200. Ni video nziza rwose. Iyi telefone irahenze kuko nayo igura miliyoni y'idolari. Nta mukene n'umwe ushobora kuyigondera, ndetse bashobora kuyiguha ikaguhindurira ubuzima. Goldwich Lomillion. Reka mbibutse ko idolari rimwe
rivunja amafaranga y'amanyarwanda arenga 1,300. ubwo iyo bavuze miliyoni y'idolari nawe urakuba wumva amamiliyoni arimo cyangwa se amamiliyari. Telefone iri ku mwanya wa gatandatu ni telefone yitwa Diamond Crypto Smartphone. Iyi telefone nayo ni gatushe. Iyi telefone mu by'ukuri no kuyireba ntabwo bishimishije. Ni telefone isa nabi. Ni telefone isa na Nokia Decatel zimwe za kera mwigeze kubona. Iyi telefone uguhenda kwayo nta nubwo yewe kunashingiye no ku mubiri y'agaciro menshi ayigize nubwo nayarimo, ahubwo uguhenda kw'iyi Diamond Crypto Smartphone ko gushingiye ku mutekano w'uyifite, aho umuntu ufite iyi telefone ya Diamond Crypto Smartphone adashobora ubutumwa bwe budashobora kugira undi bugeraho. Ibyoherezwa byose kuri iyi telefone nta wundi muntu bishobora kugeraho ngo yabasha kumenya amabanga yawe cyangwa se kukuvumbura, kumenya aho uri naho uherereye, ahubwo umuntu ufite iyi telefoni aba afite umutekano usesuye w'ibyo avuga, ibyo yandika n'ibyo arebera kuri iyi telefone. Ibyo byose nibyo bituma iyi telefoni ihenda. Iyi telefone iri ku giciro cya $1,300,000 by'idolari, ni amanyarwanda menshi cyane ku buryo nayo yahindura ubuzima bwa benshi. Ku mwanya wa gatanu turasanga telefoni ya smartphone. Ni telefoni rwose uyibona ubona ko atari telefone nini, ni telefoni isa naho ari nto ariko itamirijweho ibirombe bya diyama na za zahabu biravangavanze nibyo biyigize. Iyi telefone yitwa Gold Striker iPhone 3G Supreme. Iyi phone ni telefone irebeka neza ifite ikirango cya Apple. Iyi telefone irahenze kubera ko igura $1,390,000 by'idolari, tugenekereje mu manyarwanda asaga miliyari 2. Umuntu yitunze urumva ko nawe yaba adasanzwe muri quartier mutuyemo. Iyi telefone irahenze cyane kubera ibyo birombe bya zahabu bitamirije. Ku mwanya wa kane tuhasanga telefoni nayo ya smartphone. Ni telefoni yitwa iPhone 3G King Button Eye. Iyi telefoni nayo irahenze cyane. Ni telefoni yo yakozwe mu izahabu gusa apana diyama, kandi mumenye ko izahabu ihenze kuruta diyama. Iyi telefone itamirijweho zahabu gusa inyuma hayo ndetse n'imbere hayo, ibigize byose ni zahabu, nacyo yewe gituma ihenda. Ni telefone ishobora kugura $2,500,000 by'idolari, ni hafi miliyari 3 z'amanyarwanda. Ni phone yakozwe n'umunya-Autriche, ayikorana ubuhanga buhanitse. Iri ku mwanya wa 4 muri telefoni zahenze mu mwaka wa 2024. Ku mwanya wa 3 turahasanga telefone tutari buvugeho byinshi kubera ko nta byinshi izwiho. Ni telefone yitwa iPhone 4 Diamond Rose. Iyi telefone ikaba ihenze nayo cyane kubera ko ishobora kugura miliyoni zigeze kuri 5 z'idolari, ni hafi miliyari 7 z'amanyarwanda. Iyi telefone nayo izengurutswe n'umushongi wa zahabu na diyama, nibyo biyigize, ariko kandi ikagira n'ikoranabuhanga ridasanzwe riyigize ku buryo uyifite nawe afite umutekano uhagije. Ni telefone ya smartphone ifite ikirango cya Apple, bigaragara ko yakozwe na Apple. Tugeze ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 tuhasanga ga telefoni gato ka smartphone. Aka ga telefoni karahenze cyane kubera kuko gashobora kugura $9,400,000 by'idolari. Kitwa iPhone 4 Elite Gold. Aka ga telefone ni keza cyane ukareba ku maso, nako gatamirijweho zahabu ndetse na diyama. Aka ga telefone kakozwe n'uruganda bita Swarthogers. Aka ga telefone kakaba ari aga telefone kari muri telefone zihenze. Amafaranga yo twayavuze ni $9,400,000 kagura. Gafite ikirangantego cya Apple, bigaragara ko kakozwe na iPhone. Kenda gusa neza na iPhone 4S, ariko imikorere yako irenze ya iPhone 4S kubera ko gafite ikoranabuhanga ridafite aho rihuriye n'iryo iPhone. Ni telefone nziza cyane iri ku mwanya wa 2. Ndabizi buri wese ari gutekereza ati telefone iraza ku mwanya wa mbere muri telefoni zahenze muri uriya mwaka cyangwa se muri uriya myaka yashize ni yihe? Ariko mudatinze cyangwa se mutarambiwe, natwe tutarambiye cyangwa se tutarambiranye, reka tuze tubabwire iyo telefone iri ku mwanya wa mbere nayo muyimenye. Yaguze amafaranga menshi mu mwaka 2024. Ku mwanya wa mbere turasanga telefoni y'agatangaza. Ni telefone umuntu umwe bigoye ko yayigurira uretse beje z'ibihugu. Ni telefone igura $48,500,000 by'idolari, ni hafi miliyari 60 z'amanyarwanda.
iyi telefone urumva ko kugira ngo igurwe ari ukujya mu kigega cy'igihugu hakavanwamo amafaranga yo kugura iyo telefone. Ni telefone nziza nayo itamirijweho zahabu na diyama 100%. Iyi telefone yakozwe n'uruganda rwitwa Falcon ruri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mwaka wa 2024 ni umwaka warangiye ari iyi telefone ihenze kuruta izindi zose ku isi hose. Falcon Super iPhone 6 Pink Diamond niko yitwa reka nongere wenda disubiremo kugira ngo mubashe kuryumva. Yitwa Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. Ni telefone igizwe na za zahabu na za diyama gusa uyirebye nta bindi byayo bitangaje uretse ibyo birombe by'amabuye y'agaciro bigize. Ndabashimiye mwebwe mwakurikiranye Udushya Kingdom. Kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube ni naho dusanga groupe yacu ya WhatsApp yo kwinjiramo kugira ngo tujye dusaba ibyo dushaka ko twazavugaho ubutaha, maze natwe tubikorere ubushakashatsi bwimbitse tuzabibabwireho. Ushobora kujya muri comment ukareba comment ya mbere ya pininzwe, niyo ushobora kunyuraho winjira muri groupe ya WhatsApp kugira ngo uzatubwire ibyo ushaka ko tuzakora ikiganiro ubutaha. Ndabasezeye, tuzahura mu biganiro by'ubutaha.